subscribe na so link no ema ofronye bi na kan royalty mo somfo me de ade panya ma papa na me de ebrem sensem bi ebukiye wo social media. Guess what? DNA bi apie mu a wetimu se ema no yenya vrim yie na emom yebu mema no nkwasia pam yebekai eye elu prayer elukata ye ekohwe hoyi na se ye mu we back ndisifo John Dramani Mahama ye president esuma ye papa no so mo nkodi djuma bi oboase afofia nto ata elukata yi kohwe wono mu yi saa eno asem na ye ka ho asem na ye papa bi wo mani ye friend Samuel na ye papa yi say ewade ya dom wa woni ga baba we bilet wo mawo na baba na friend Abigail but Abigail no se de sini chese ye no ase akoro mo wo ye no se na nya ne bas like something like that bi sa no ha enti no se nyame adom na so mo free awobo ase ne bape o baba be NDA ana se DNA na ese ai na omo simi aye ni go se ohwesi na ohun se na danfo bi MPP krampo ba eno no enti no o le se de be ya enti be twa no short no ko pe so oye na ohun se ne ba mpa na se ne biological daughter no no a ena wo fia to ata ko ba ne se papa Samuel Aboagye awu ya yi na we ne ko ba ne se ye pe ne body no papa ne body no enti do ni moja o se nketimi di nhwemu no ombra na se ye ni mu na no Abigail ne ba a one papa Samuel Aboagye awono no sa omo a sa bafra no ene ye se chimoja na ehwem Abigail said what light na lie utun banza onti ase china anajuka ho echina ho wo ma yen ne ba no yen chimoja na chimoja china ene na busuafo a mo ye Samuel Aboagye seni se unti na ese ye ofa ase na se ye be yes ma okan ye no krese abofra no nye ye ba Samuel edia na emoma ye bifoforo dia seni se unti na ye de ye ho de ye de hye de ye se pese ni die na mo so ma na ye die ni no ye ko show video ye papa Samuel Aboagye family enso di tudwa fa asemi ho ye ko hwe mra sese helicopter crash ne ba ye ni ni kuma Samuel Aboagye eka ho yamusisa bodies no konkran no yamu ye se abusuafo no mra ma identify bodies no through DNA enti maame ekoi na ehwe asenso na me wonkan enti me frɛ na yere anu wa brutire se oma onua na o maame mfa kola na mra ye nko ye DNA no no si yo adecha no pa ode ne beba ni akwakoye DNA no adecha no pa no ya ntene nka ono nso a wanfrɛ ansa musa ntimi nkwa me sample ene yemu ye na me ka kire mu sɛ ene yemu mmra boase no ho na abrewa no wo ye papa de wo frim eni ntino yemu yi doctor ba ko Kumase ma ne ba boase ma ne be ye abrewa no na ne ba panyina a wona oba foforo nso na wo ye ko hwe akola no ama ono de ene ye de ye na kasa ne nyamu nso no na be ma ne tiase no no doubt ne ba no abra Samuel Aboagye maame eya awe sase maame kan eni ntia ko ba se wontumi amfa kola na amba me anye DNA test no na twetwe aso na ne nyina nka nim se de situation ni sitie no wontumi nka ho hwe ntia nya abotre emie ye ye ni nyina wie na yekotra se ebuka no ana na busua de tu yanim se ene yenya amane ne nja oba no krakra na me se ne omie nkonkran koda mpanyimfo ase emra ne ba ne abai ja no krakra se de yam de atu yanim ne nka de yanim ne se ukunu wa ayafe nanka akan yamamre no yaye but yam se 40 days kra na emre yemutimi ye nti eba sa na me ye madwen se jae oba no ne na nka de ne no ho asema tambe biem ne ne beka kana me twense bedru afe ne na aka na yemo push se yenja oba ne de na chese na hu behia se ebe die ne no ye bebo yem bebo ma chire kura de yemo se ye ba befa akura ne sample na koye ritual da kubi yemo konkan akoda apartment bi mu yemo si form no
bema ni si fo ma okokrum na ka bi park ho ohu ka no o se ka no so onde otwamu kokrum oba ye no na ka na ejasi no adum nti wo furo abrosan no na ohu se bema no so sane afiri baabi foforo na ohwe din na bema no ko furo ka no wo furo no ko ba no se aden na wo furo nipa smesi ma ne ba ha na wo se ofre no so wo he no so wo nkan na so ba be hu baabi wo ti bema ne sa de to manim na me ka kire ne se ontwa so no no na ama sesi ade na ayeden aba bonten because edin kan play hwiase enkola yi yesi ekwakoye DNA e dey identify nipa wo ye dey ewo mu yensanka wanfa akola na ma eto so bi asape kwanfo fro so se omienye DNA o se onye yasaba quarter o sa insist se DNA no onye dia na je se onu na ama asemo ya yesa nya right na se akosha ba ko ti abade na ese eye yopa Samuel abuaje busua na ekasa na me be se mi busa oba yi se oba bibia da boko de ho ye de bibia nya owe na abofra no usi eye hwan ba because at least nka no bi na awo na so ne papa ikrampo na awo a ka me ikrampo ye nka krampo se be die ne ka wa prepare se opeso ye die ne no prepare se opeso na ye die ne because sebe yana sebe hu nipa kro ne body na ne wa ko sie no de anka at least wa ba te maintain oba na si o mama mema na nya post wa mama mema na nya post wa to the sense asem ke 12 bay what mean that means a suspect so no bi na awo woni da MP no da MP na ye ka no asem no woni da MP na because ase de papa ne pa say MP no ene abofra no esepa mo security ye enti so anya die ne dia na on MP ni mom na awo e did be wa agini mu say won pele say to say obu ma you know and na oba so sense me na wo chemu no onu ba che say yes ya chimoja na obi aka che say o mu chimoja na o do ko rituals how come say ba moja wa rituals be bi na che say rituals ye and I just say ask him rituals be na trend ye rituals amoko ye approval say on the banana you should bring the child na yetimi ahuni papa body na yetimi ahwemu ahuni akosie no but wo be woni abre ho twintwans adan di azia boy am so abofo bi na bomobom na bi ma so na be no wa so na bi or diabetes pressure and even to Z wo bi wo ho oba ye ka oba panka wodi mu a utiri na di mu na ma wonya mu nyam na momu no woni feelings a eno so etel max oba feelings no ho se adam na ye di no a wuti so de chim honey sweetheart house babe na se enfanko a na oba na oni atenka a woni feelings de o de ho sei yesu asanwam krampo ebom ye pe bema pa bema de bema Sabema utadwem obema no ebe kanya ne ho no sabi okwate no ebe kanya ne ho no na dama na aye adwuma ehya safi ahomache woni mi se wo da hodum pa na sa ahomache akan no na esanye bema ebe fe sweetheart baby honey g na ye kan na aye adwuma adwuma na adwuma enti se wo da hodum na obema ne nkenya na esempacho papa power bema dream bi nanom yo ne powder yo ni nsuo utimi de fra kokko nsuo bibi biara utimi de fra wadama won pe ne powder not to so pe nsuo not to powder woni mi say wonetima pro no be ba to da mo hwehwe bi nanom natural na body ni enye kama na wa hu se boost immune system no ama nwa efe na ba no etwegu ewo screen ase na bi ma so ye na be usa ndro no wa so wi na bi ntebusua frɛ na ye so ye fa edro no bi embro me ba to da ma ye ko delivery ye delivery ti enye bia no fra na enso ye de ndo ni bi abro won take be won de no kwa sem makra bye bye